Mislim da je značajno se podsjetiti na ovakvim panelima o vjerovatno jednoj od najprovokativnijih i najzanimljivijih stranica bosansko-hercegovačke teatarske istorije, a to je fenomena teatra u ratu ili teatar pod opsadom. Posebice tu mislim na sarajevsku produkciju, na ono što su sarajevski umjetnici radili svih tih godina rata. Ono što je moje iskustvo iz tog vremena sam ostao, da kažem, ostao sam vjeran tom osjećaju važnosti scenske umjetnosti, poštovanja prema publici koja dođe u teatar, ali i jedne obaveze, da kažem, moralnog imperativa da sačuvamo teatar kao prostor slobode koji je napadnut s raznih strana, ne samo od konzumerističkog i društva ili senzacionalizma ili onog općeg trenda pojeftinjenja, nego upravo i zbog svjesne marginalizacije svega onoga što teatar može biti. A on je uvijek zanimljiv onog trenutka kada je subverzivan i kada je kritički kao ogledalo naše sopstvene zbilje. Nažalost, možemo govoriti o jednom povratku neokonzervativizma i konformizma koji je zavladao našom zajednicom. I ovo što je Gorčin se referirao, a i Snježana, na te godine oportunizma njihovih kolega u tim ratnim godinama, mi u Bosni smo valjda permanentno u krizi. I onda, ako nismo u ratnoj krizi, jesmo u političkoj. I onda se vjerovatno mnogi i umorili. A metoda vladanja ili paradigma ovih koji kontroliraju danas društveni život je takav da je najbolje tišinu kupiti. Tako da su oni najvećim dijelom zapravo kupili taj mir socijalni, tu tišinu, a umjetnike na određeni način eutanazirali. I još uvijek mislim da je najzdravije tkivo bosansko-hercegovačkog društva je umjetnička zajednica. Još uvijek mislim da su tu najveći otpori etnicizaciji ove zemlje i da su tu zapravo svi oni duhovi liberalnog i progresivnog sačuvanja u svojoj jezgri. Festival MES to čini kontinuirano preko svog programa Modula Memorije. Mi ćemo uskoro biti i suizdavači knjige Davora Diklića koja je sačuvala u pisanoj verziji svjedočanstva svih protagonista teatra pod opsadom. Sada ćemo to prevesti na engleski jezik. I jedini smo zajedno sa bosansko-hercegovačkom televizijom koja je napravila video zapis, video inserte i video svjedočenja ljudi koja govore o ratu u Sarajevu, umjetnika, teatarski, i moram reći da i Akademija scenskih umjetnosti je uvela jedan predmet koji se zove teatar i film pod opsadom. Dakle, pokušavamo sačuvati tu našu kolektivnu memoriju.